ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Zini ngingo z'ingenzi gize aya makuru. Mu Burundi bazindukiye mu matora y'abadepite n'abajyanama b'amakomine. Umukuru w'igihugu yatoreye mu ntara ya Gitega. Umuntu adakunda amatora ntabakunda nakazoza k'igihugu. Nico gituma rero abarundi najewe mu bandi barundi naje kugira ngo naje ntore nitorere abazoduserukira. Mu Rwanda hakomeje urubanza rwa Aimable Karasira, umuhanzi akaba n'uwahoze ari umwarimu muri kaminuza, rwa rwakomeje yisobanura ku byaha aregwa birimo guhakana no kudaha ishingiro jenoside. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kane, turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru tuyatangurire mu Burundi, aho uyu munsi hiriwe amatora rusangi y'abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine. Abari bemerewe gutora barenga gato miliyoni 6 kuri hafi 13 bagize Uburundi. Hatorwa abashinga amateka 100 b'intara nshasha 5 zigize Uburundi n'abajyanama amakomine 25 kuri imwe muri 42 zigize igihugu. Amatora y'abakenguza amateka batorwa n'abajyanama amakomine yo azoba mu kwezi kuza, naho mu kwezi kwa munani hatorwe abajenama b'imitumba. Bitandukanye n'amatora yahora aba kuva muri 2005, nta matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuko kuva mu mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu afise ikiringo cy'imyaka 7. Ku murongo wa telefone mu kanya kashize navuganye na mugenzi wanje Prime Ndikumagenge wakurikiranye ayo matora mu gisagara ca Bujumbura. Aratangura tubwira uko byagenze. Reka mpere nkaho mpagaze ni hano mu kigo c'itora cyo kwishure ya Base ya kabiri, ni mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Isaha 9 rero ni minota mike cyane ibiro byari byugaye nkuko byari bitegekanijwe, kandi ubwo nyene haciye hatangura igikorwa cyo guharura amajwi. Nico kiriko kiraba muri uno mwanya, kandi aho nashitse henshi mu gisagara ca Bujumbura ibiro byuguruye kare ku isaha 12 zo mu gitondo nkuko byari bitegekanijwe. Abantu nabo baje gutora hakiri kare mu gatondo ka kare, imirongo yari yamaze kuba miremire, arico gituma gutora byaheze hakiri kare. Abanyagihugu baravuga ko bizeye iki kwa no matora? Icyo nakubwira Jacques nuko ano matora abaye mu Burundi haheze igihe hari ingwara z'ubutunzi zitandukanye, na cyane cyane ubukene bw'ibitoro. Benshi mahora bafata amabisi baja cyangwa bava ku kazi, ubu benshi basigaye bagenda n'amaguru. Ibiciro by'ibintu nka byinshi byaraduze, ubuzima burazimba. Uvuganye rero n'abari bahejeje gutora, urumva yuko bifuza yuko abo batoye bofasha kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Umva bamwe mu bo twavuganye hirya no hino aha mu gisagara cya Bujumbura. Ubu dukeneye kw'ibifungurwa bizimbuka, icyo kintu cya mbere, kandi turonka ukuntu tuja mu gisagara, turonka akazi, tugaburira umuryango. Bashire mu ngiro ivyo batwemereye ko bashaka kugwiza ubutunzi, bakagira inama ijanye n'ugwaruka kugira ngo rutere imbere, abakuze batere imbere. Hariho n'imigambi myinshi leta batwemereye bazoshira mu ngiro, nko kubaka ababarabara, ibiraro n'ibindi. Ubu rero batubwiye dukeneye ko bayishira mu ngiro, ntazo batubwira ngo vyarananiranye nkuko bimaze imisi biba. Rero turabatoye babishire mu ngiro. Niba tabishira mu ngiro naho nike tubahaye, nike tuzobaka. Nibareke kutwicisha inzara, abo bashinga amateka nyene bafise akazi, bafise imitahe, baduha akazi dukore, kuko tubatora ngo duteze imbere, ntibatora ngo twice n'inzara. Ngiye gutora uzontwara kampagatiro, nkaryama ngasinzira umwanya Imana ikintize umwanya wo kuba ku isi. Sindi tweko tutazi wo dutora wariwe, kumwati ngo dutora abasinga amateka bamariye. Je nikizima nibereyeho gusa atakindi, atankomanza ataki. Jewe nshaka ko turonka amahoro, turonka abategetsi beza badutware neza,
tuve muri izi ngorane turimo. Ibintu byose bisigaye ari ingorane mu Burundi. Imana idufashe ibintu bihinduke. Ubuzima buragoye cyane, nta gitoro kihari, ibidandazwa ntavyo, amafaranga ntayo, ibyo kurya byaraduze ibeyi, ikintu cyose cyaraduze ibeyi. Watangiye uvuga ko amatora yatangiye neza aho mwari muri akarangira neza, ariko se hari utunenge mwabonye aho mwari muherereye? Jewe aho nari mperereye ntatwo novuga ko nabonye, ariko numvise umukuru w'umugwi ujejwe amatora seni ariko aravuga mu kiganiro yuko hari utunenge tumwe twabonetse ariko ngo tudahambaye cyane, nkaho abaje gutora aho batari banditswe babaye benshi ariko ngo kigatorerwa umuti, nkaho hari umukuru w'ibiro vy'itora yanse ko indorerezi z'ishirahamwe rya Afrika zinjira n'utundi nk'utwo. Ariko tumwe mu dukomeye cyane naho numvise ngo hari abantu bagiye gutorera abandi canke bakabahatira gutora umugambi uri ku butegetsi, bakanababwira ngo ntibikenewe ko birirwa barinjira mu tuzu tw'ubwiherero mu gutora. Ivyo nta kibigaragaza mu ntara birongeranga bizoza mu vyegeranyo, kuko nabajije n'umwe mu migambwe itavuga rumwe n'uwo mugambwe avuga ati turacarindiriye yuko badushikiriza icegeranyo, abo batumye bashikiriza icegeranyo cy'ibyabaye byose hirya no hino mu gihugu, ariko akavuga yuko yamaze kumva yuko abo yatumye bamaze kumushikiriza ko hari henshi hari utunenge tutari duke twagiye turaba, nubwo atashosa ntomorera utwo tunenge utwaritwo. Ibyavuye mu matora bizamenyekana ryari? Ibyavuye mu matora rero mu kumenyekana byose bivana n'ingene banyarukije guharura, hanyuma bikarungikwa nako amajwi akarungika aho yegeranirizwa kuva ku rugero rwa komine gushika ku rugero rw'intara n'urw'igihugu. Kwigikorwa cyatanguye kare rero bishobora guhera kare bikamenyekana ku rwego rwa komine n'intara, ariko gutangaza icesi byavuye mu matora ku rwego rw'igihugu bitangajwe n'umuguje w'amatora seni. Muri seni bambwiye yuko bizoba itariki 8 canke 9, no kuvuga kuwa Mungu canke kuwa mbere. Twime ndi ku Magenge mu gisagara ca Bujumbura, twagiye no kureba uko amatora agenda ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi Gitega, aho mu kanya kashize nabwe na mugenzi wanje Siriake Muhawe nayo. Reka nawe hatubwire uko yabibonye. Aho merere Igitega, aho nagenda ca hose igihwa c'amatora, wabona yuko abantu batonze batari bake, ukabona yuko hari biriko biragenda neza. Uravye uko bagenda batora, uko babiteguye, urabona ko igihwa cyariko kiragenda neza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uvuka muri iyo ntara Gitega yaba ariho yatoreye? Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatoreye Gitega iwabo mu Giheta ku musozi wa Musama, aho mbere yawe niyo n'akaryo ko kuvuga ko aya matora ari amatora meza kandi abarundi basanze bakunda amatora. Anasaba ahubwo bazotorwa ngo kuzokora ku neza y'abanyagihugu bose. Umviza uko Perezida Ndayishimiye yabivuze. Ni igikorwa cyo gukunda igihugu. Umuntu adakunda amatora ntabakunda nakazoza k'igihugu. Nico gituma rero abarundi najewe mu bandi barundi naje kugira ngo naje ntore nitorere abazoduserukira, ko najewe ndi umwene gihugu mu bandi bazoduserukira, kandi tubipfurije abaza gutsinda, tubipfurije yuko babandanya bakora neza ku neza y'abene gihugu. Aho Igitega bitabye ayo matora barashima uko yagenze? Igitega canke ahandi hari inkuru zivuga yuko hari ivyo babitagenze neza cyane cyane bikavugwa n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho umuntu yotanga nka senere yanditse no kuvuga rwa Twitter uvuga yuko hari ibintu byinshi babarenganije, ko hariho abantu ngo batorera abandi ngo bahindigwa gutora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Hariho n'abavuze yuko batora ku mugaragaro hakuja muri kaje kazu ku bwiherero. Ariko ibyo byose mbajije umuvugizi wa Seni François Bizimana yabiyekanye avuga yuko ibintu byose bagiye baramenye, bagiye babihinyuza bagasanga ari ububeshi, ko n'ibindi rero bizogenda biravuga kuvyerekana amatora azobikurikirana hanyuma bagatanga umuco. Tunyarukire gato mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, aho ministre w'umutekano muri Israeli akaba ari n'intagondwa mu bagendera ku matwara akazi y'uburyo muri politiki yavuze ko igikorwa cy'ingabo za
Israel cyo kujya kuzana imirambo ibiri y'abanya Israel cyerekana ko ingufu za gisirikare arizo zonyine zizatahukana muri Israel. Abanya Israel Hamas yafasheho ingwate bakiri bazima. Itamar Ben Gvir yavuze ko iki ari cyo gihe cyiza cyo gusenya burundu umutwe wa Hamas no kwigarurira mu magambo ye intara ya Gaza. Imirambo ya Gadi Hagai na Judy Weinstein Hagai bishwe mu gitero cyagabwe na Hamas ku ya 7 ukwezi kwa 2023 yavumbuwe mu mujyi wa Han Yunis mu majyepfo ya Gaza. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:40 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereze hano makuru mu Rwanda mu rubanza rwa Karasira Aimable umuhanzi akaba niwahoze hari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda rwakomeje yisobanura ku byaha aregwa birimo guhakana no kudaha inshingiro jenoside. Hanyuma Karasira n'abamwunganira babwira urukiko ko ubushinjacyaha bwagiye bumuhimbira amagambo atavuze naho ngo amagambo yivugiye ubwe ubushinjacyaha bukayavuga ukundi. N'inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko. Karasira mu rukiko kuri uyu wa kane yisobanuye ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda. Kuri iki cyaha ubushinjacyaha bwari bwamureze bushingiye ku magambo ngo yavuze nk'igikorwa kigize icyaha ko mu gisirikare cy'u Rwanda abakomeye bose ari abagande. Mu kwisobanura Karasira yabihakanye avuga ko iyo mvugo yayitwererewe n'umushinjacyaha. Abwira urukiko ko we yavuze ko abasirikare bakomeye bari abagande. Ati iyo mvuga ko abakomeye ari abagande nari kuba nkoze icyaha kuko mu butegetsi bw'u Rwanda nta banyamahanga barimo. Yasabye ko hakinwa agace ka video gashobora gukoreshwa n'urukiko mu kumurengera aho Karasira yavuze ngo ubugande bwabagize abagande ari abanyarwanda. Asaba urukiko gufata ibyo nk'igisubizo ku magambo yavuze. Karasira kandi yisobanuye ku magambo yashinjwe kuvuga ko mu nzego zikomeye za leta hahabwa akazi bamwe ndetse n'abakomoka ahantu hamwe, kandi ko haba mu gisirikare no mu irushanwa rya Miss Rwanda hajyamo abafite uko bareshya. Karasira yisobanuye avuga ko ibyo yabivuze ariko ko atigeze avuga ko hatoranywa abarebare cyangwa abagufi. Yatanze urugero rw'ikibazo Perezida Kagame yabajijwe ubwo yahuraga n'abakoranabushake. Umwe muri bo amubwira ko ngo yabujijwe kujya mu gisirikare kuko ari mugufi. Ati ubwo si uwo wabajije icyo kibazo kuki atari mu rukiko? Abamwunganira bavuze ko ibyo yavuze bitagaragaza ibimenyetso simusiga ku bigize icyaha. Maître Gashema avuga ko ubutegetsi butigeze bwangwa cyangwa ngo havuka amacakubiri kubera ayo magambo. Ati n'ikimenyimenyi nyakubahwa perezida w'igihugu na FPR batowe ku majwi menshi cyane mu matora ya 2024 kandi ayo magambo yaravuzwe muri 2021. Yanavuze ko ibyo biganiro na n'ubu bikiri kuri YouTube. Avuga ko iyo RIB isanga ari ibimenyetso bigize icyaha yari kuba yarabisibye. Urubanza ruracyakomeza. Banki y'Isi yose iravuga ko higiye gusubukura inkunga iha Uganda nyuma y'imyaka hafi 2 itangaje ko ihagaritse guha inguzanyo iki gihugu kubera itegeko rirwanya abatinganyi. Iri tegeko riri mu yakaze cyane ku isi riteganya igifungo cya burundu ku muntu wese ugirana imibonano mpuzabitsina n'uwo bahuje igitsina. Riteganya kandi igihano cy'urupfu kuri bamwe harimo n'abatinganyi bagirana imibonano mpuzabitsina n'abana. Muri 2023 Banki y'Isi yose yavuze ko iri tegeko rinyuranije n'amahame yayo kubera ko imishinga itera inkunga igomba gukurikiza politiki yayo itavangura. Ubu noneho iravuga ko hafashwe ingamba zo gukumira ivangura mu mishinga iterwa inkunga na Banki y'Isi yose. BBC gahuza miryango ubu noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana. Stefano atangiye kwihakana mukobwa Jana. Anyise wamere wate nyuma yo gusura Chris agataha atamubonye. N'Urunana. Ariko mana yanjye ushimwe we, aya mahirwe nyagize nte koko? Nayahe mahirwe uvuga se mukobwa Jana? Amahirwe yo kuba mpuye nawe Stefano. Wanshakaga se? Ahubwo se waruzi ko bitari bukunde ko ndara ntakubonye Stefano?
yo wabona utagiye kuntunguza gusinya amadosiye muri iki gitondo ndabizi kubera iminsi ishize tudasinyara nawe uba ukumbuye sinyatire oya si ibyo nawe none se uranshakira iki numvaga nkeneye kukubwira iby'ubuzima bwanjye no kukubaza icyo ngomba gukora urabizi byose ni wowe nyirabayazana nyirabayazana w'ibiki mukobwa sha nagiye kwa muganga kandi muganga yamaze kwemeza ko ntwite ejo n'umujyana mu buzima wacu yaje gukurikirana ubuzima bwanjye n'ubw'umwana ntwite ye uravugisha ukuri nuko bimeze ikibabaje rero nuko nyuma yo kubona ko ntwite na Pascal yamaze kurakara ngo nasamye nte kandi narakoreshaga uburyo bwo kuboneza urubyaro hanyuma se hari icyo yaketse kuhaba yaraguteye nda ibyo byo biracyari amahire ntiyari yabitekerezaho ntiyari yatekereza ku gihe naba narasamiye yagereranyije n'igihe amaze yarimutse mu buriri kandi nta n'icyo ambaza none se ubwo uragira ngo bigende bite ungira inama nako ugomba kugira icyo ubikoraho uragira ngo mbikoreho iki se nyine umenye ko byose ari wowe wabiteye Stephen kandi nabaga nshaka kubyanga nawe ukambwira ko nta kizaba nta kibazo n'ubundi none se habaye iki ngo habaye iki se sinkubwiye ko byemerwa ko ntwite maze rero umukobwa jana ibyo byo gutangira kunshyiraho igitutu rwose nushaka kubyibagirwa utaki Stephen ariko ibyo mvuze urabyumvise urumva mbese ubundi niki kimbwira ko utaryamanye n'undi mugabo akaba ari we wo guteye nda none akaba ari ngiye ushaka kuyegekaho nuko uhise unyihinduka uranyihindutse Stephen nyine nsubiza ikibazo nkubajije ni iki cyemeza ko iyo nda ari yanjye urabizi ariko ko igihe cyose twamaranye turyamana icyo gihe cyose sinabanaga na Pascal mu cyumba kandi nta nicyo twakoraga none dore ndatwite nyine nanjye nakubwiye ngo hagati aho ninjye twaryamanaga nta wundi mugabo mwaryamanaga ubwo urumva ibyo nabibwirwa n'iki uzi n'ikindi Stephen ibi bintu ngiye guhita mbishyira ahagaragara kuko ndumva utangiye no kunsuzugura kuko nakwemereye rero wahise umfata nk'inda ya ruharwa yicuruza ku muhanda ku buryo nshinya umugabo wanjye n'abagabo igihumbi ndabishyira hanze n'ubundi ibiki se ugiye gushyira hanze ibikira ngiye kuvuga ko inda ari iyawe mbibwire buri wese nta kundi kandi babimenye ko wamfatiranye kubera ko ndi umukene ukankangisha kwinyirukana ku kazi mva ngo mubwire ariko nawe wibigira intambara rwose tucisha make none itonde ngiye kubitekerezaho turebe icyo gukora mama itaba telefone bari kuguhamagara ninde uhamagaye rope ndebera uwo ari we ndabona ari Udensiyani akira mu bugani ato mwihorere kubera icyo udashaka kuvugana na Udensiyani mama ngize n'amahirwe ararekera kuhamagara dore ni warongeye mwitaba ariko mwitaba umubwire ko ndwaye alo ariko shanye nawe ntabyawe ubonye igihe naguhamagara udafite telefone sha kuki usigaye uri umwana mubi koko maze nakomeje kuguhamagara ngo tujyanirane tugiye ku kazi ugenda uzimpa wagiye hese mfite amatsiko ariko yo kumenya uko gahunda zagenze we na Chris sha ngwino tujyanirane ugenda uzimpa neza alo mbese ntunyumva erega ntabwo ari mama muri kuvugana mama Bria mbese ni njye Lopez muri kuvugana sorry mama ari hese araryamye ego mana iki gihe we ahubwo nari nzi ko yagiye ku kazi oya ntabwo yagiye mama yarwaye uyu munsi mana we yarwaye atese nyine mama yatangiye yumva atameze neza akagira imbeho ubundi atangira kubabara umutwe none ngo arumva afite n'umuriro mwinshi mana yanjye ubwo se si malariya we kuki se atari kujya kwa muganga araza kujyayo sha mubwire yihangane ndaza kuza kumusura reka sha nyibwirira none se ubu tuvuge ko amashuri twayarangije ubwo se waba wararangije amashuri yisumbuye gusa hanyuma ukavuga ko wize kere niyo mpamvu rero tugomba gutekereza nyine uko twakomeza kaminuza nuko rero nyine tugomba kubitekerezaho twese turi kumwe hano ahubwo se shaho ko njye mbona nta bushobozi ababyeyi banjye bafite ngo bandihire kaminuza kandi na buruse nazo ubwo njye ndarusya ahora shangiye papa yambwiye ko azandihira kaminuza niba nawe sha naho njye sinzi uko bigomba kugenda pe ariko nta kibazo kaminuza itabonetse twajya no kwigira imyuga kere cyangwa wamukanye
twakigira tiveti. Bite se yemwe bako? Ego mani, dore mimi. Mumeze mute se? Sha turaho tumeze neza mimi. Wowe se bite mimi? Sha nanjye ni byiza. Hanyuma rero ndabashaka. Uradushakira iki se? Ni gahunda ya karabu yo munsi y'umunyinya. Yego sha nta nama twayirukaga n'ukuri. Ubwo nyine hari inama yihutirwa yo gutora ubuyobozi bushya. Inama iri ryari se we? Nejo nyuma ya saa sita. Sha iyo nama yari ikenewe n'ukuri pe kandi nge nzaza. Nanjye nari kuzaza ariko ndumva nshobora kuba mfite gahunda. Ubwo nyine mubwire n'urundi rubyiruko ntiruzahabure ariko kere nawe ugomba kuboneka pe. Nge nutaboneka nanjye sinzaza. Nyumvira rupeza ariko maze n'impanga nazo zirasigana nawe ngo uzahabura kerere nataboneka. Mana we anye burya nukumeze mwana wama. Harya uti wafashwe ute ni nyuma cyangwa ni mbere yo kujya gusura Chris? Sha reka nkubwize ukuri cyo nugwaye bute. Ndakumva. Byose byatangiye nyuma yo gukora ikosa ryo kujya gusura Chris. Ayi sha kubanza bakwanduje. Buriya se Chris yabikora we? Tega amatwi se nyine wumve. Ndakumva nye nguteze amatwi rwose. Uribuka ukuntu wangiriye inama yo kwikura mu isoni nkajya kureba Chris mu rugo? Yego. Nuko nategereje ibyavuyemo ngaheba. Ubwo rero nagiyeyo. Yego. Ngezeyo shaho. Nahuriye n'uruva gusenya Budensiya nawe. Cyore? Sha. Ubu ndicuza icyanjyanyeyo pe. Sha ngaho mbwira byakugendekeye bite? Ubwo ziko nagarukiye ku muryango Bude nabwo ngaruwe nabi cyane. Ari ndungariye se shako aririye wahanyakiriye. Ntatume ninjira no mu nzu ya Chris. Ngo nabaye ngikomanga ku rugi mbona nkinguriwe na Reasha. Ko nzengereye nanjye nye. Aba bambiye umuryango da. Akubuza kwinjira mu nzu. Ambuza kwinjira, ambwira nabi, aransuzugura, arantuka, anyita na rumari nkwi, arancyurira, arangira aranyirukana nabi cyane Bude. Bivuze se Koreya yabasigaye abana na Chris? Nje niko nabibonye. Kuko ko yanyirukanye binyereka ko urugo rwose yamaze kurwigarurira. Mana yanjye we. Ariko ubwo ziko yari yambaye n'umupira wa Chris Shabude. Yewe. Nta kindi gihamya byararangiye. Reya na Chris ubwo nyine ni pata na rugi. Ubwo se urumva ibyo bidahagije ngo mere ukomeze ukunguka koko Bude. Muvandi ndakumvise. Ariko mana yanjye nk'ubu koko niki cyatumye menyana n'iriya ndyarya ngo ni Reya koko. Nkamwizera nkamwereka umukunzi wanjye. Mbega Reya mbega umugambanyi w'umukobwa. Nyuma y'ibyo niboneye n'amaso yanjye kuko urumva hari kirigaruriro Bude. Mu by'ukuri uretse ko nakomeje kwihagararaho Chris ahagaritse ubukwe bwacu ariko uriya musore yari yarantwaye umutima. Numvaga mukunda urukundo ntabona uko nsobanurira umuntu uwo ari we wese. Simbizi Bude. Ni ukuri sizi ko mu buzima bwanjye nzongera gukunda ukundi. Ubu muri iki ku mutima wanjye ugiye guturika kuko Bude. Alo? Muraho Norine mwana wanjye. Muraho nyogoku. Mumeze mute se nyabo? Turaho tumeze neza. N'umugabo wawe araho n'umwana? Bose baraho nyogoku. Yo, ni byiza cyane. Hanyuma se Nori? Ndakumva. Amakuru mashya nayahe ko nta kindi mutubwira? Kubyerekeranye n'ikizi? Na buriya bukwe. Nyine igihari ni iriya gahunda yo gusaba no gukwa. None se ko mutatubwira itariki ngo natwe tubwire inshuti n'imiryango twitegure? Ariko mwihangane kubamenyesha itariki biri hafi cyane pe. Ikindi rero nizere ko uwo mukwe wacu yumvise ubusabe bwacu. Ubuhe busabe se kandi? Uribuka ko twasabye ko nibaza gusaba bagomba kwigaragaza nk'abakire? Ndabyibuka. Izo modoka nziza nizo bagomba kuzazamo.
ikindi bazaze bambaye nka babakire njya mbona baza mu cyaro iwacu. aha ahubwo nyogoko ndumva mwaba muretse mukagenda buhoro mu byo musaba. Kubera icyo umbwira icyo wa mwana we? Mu by'ukuri pe gahunda yo gusaba no gukwira ahari kandi rwose yaremejwe, ariko ngenda abona ibyo byose murimo musaba rwose mwaba mubiretse kuko hashobora kuboneka impinduka. Impinduka ki? Mukecuru wa Karemera ndetse n'umuryango we muri rusange bafite igitekerezo cyo kuzakora gahunda imwe yo gusaba no gukwaha iwacu, hanyuma rero ibindi byose bikazabera inaha ngaha ni wabo. Ngwiki? Barashaka ko byazakorerwa inaha. Uti kinori? Urumva byasubizwa inyuma bite kandi umugabo wawe Karemera ubwo ari we wabitwemereye? umva igizayo jyana hirya ibyo bishyimbo vuba vuba ihute se. ngaho re ibihembo se bihise by'umwanzi wawe ra. Mbega umwuka wabyo mubi we, ariko wimvana imbere wa mukobwa we kuki utumva? Ariko mama nawe uzi ukuntu nari nabitetse neza mama. Genda hoshi, ahubwo mwese nimumbabare bari bamaze kubishyira ku masahane yawe nibabireke mu bimvana imbere, niba hari n'ibindi bisigaye mu bivane mu nzu. Ego mana yanjye. Ariko se mukobwa ja ubwo ugiye kutubuza kwirira rero? Ibishyimbo birampumurira nabi rwose, ntimuzange no kubiteka muri uru rugo. Ari we byirengeshwe sha, nabyo twagize amahirwe turabibona none nawe ngo ngwiki. Nuko bashaho ne mu nkine ku mubyimba ntimuzi gutwita icyari cyo. Nimba bikubangamiye se ubundi wabaye wiheje tukarangiza kurya cyangwa ukihangana? Ntabwo nshoboye kwihangana mu mbabarire. Ubuse muragira ngo nduke neza inda koko, kandi nanjye naye ntashye nisonzeye. Nyaha umva muza. Karame papa. Ngaho pfundikira iyo safuriya irimo ibishyimbo yijyane mu cyumba da. Ubwo rero ngiye kubisubiza mu nkono. Ni ngombwa se ubu biteretse aho ku meza. Hanyuma so yuko mbona ugiye utariye mbona uhaguruka. Ngiye kwiryamira ndumva no kurya ntabishaka. Umva mbere yuko ugenda hari icyo ngira ngo tuvuganeho ariko mukobwa ja. Ni iki se kandi? Mba hari icyo ngira ngo tuvuganeho rwose ku gutwita kwawe. Ngaho ko tumaze iminsi tubivuga nkubwira impamvu nahisemo guhagarika iriya gahunda yo kuboneza urubyaro ngo dukomeze tubone ingoboka, ikindi ubaza ni iki? Ibyo gutwita kwawe rero nabitekerejeho. Nuko da ubwo watangiye kuntekerezaho nk'umugore wawe utwite. Harya mukobwa ja. Karame. Hashize igihe kingana iki tutararana mu cyumba kimwe? Ariko ubwo ndumva umbajije ubusa. Ngo nkubajije ubusa? Ubwo se wowe ntubizi amezi 3 arashize. Aranarenga ubare neza rwose. None hanyuma mbere yuko dufata umwanzuro wo gutandukanya uburiri hari hashize igihe kingana iki ntatera akabariro? Ariko ubundi ibyo bibazo byose ubaza n'ibyiki? Ndagira ngo bigufashe gutekereza. Tekereza. Hari ubwo muri icyo gihe cyose kugeza uyu munsi nigeze ndyamana nawe? Mukobwa jana ari kurate muri iri hurizo ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana, nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Marco niyo nkuru. Amakuru yacu mutabashe gukurikirana kuri radio murayasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc.gahuza.com. Mwakoze cyane uhitamo BBC Gahuza Miryango.